tuat priang ya u saying bat tuat keren ban kublai ya u bat ha ka penkut iwei korin kalenong ka bakhatsan bakhat ka baar ka ongkom ni da kani ka gospel lapen im ya pi bat scam ya kita kiktin ki bangalaya lap api lem kumta ka jinget jong pi ka long ka baleno da kani ka gospel lapen im ya pi para bengai da kani ka gospel lapen im yang iwei pa iwei na kata daw ngem dan kam ban kuslai ngem dan kam ban penling ai ka do not ka men sim ki jungi ngem dan kam ban im ha ka jing shep thing ngi dan kam ban scam ya ka ka baka balang ka jungi ka nget ngiru ngi nget ya kata ngi priang ya kata ban ngi yeng lor jong kata ka jinget nama ka tien jong blai ka ong lem kumta ka jinget jongi kan long ka bale no para bengai bi ngadwai bo blai un ya rap yang ngi wei pi wei ya ka balang hang ni hamal ki para bengai bi baro bangin bat scam ya kani ka gospel ngin pai si ka menor ngin pet kai ka bangilayo priang bat kai ka bangilanget bat ya kata ha kani ka celebration ka pamangingin pen kut no ya kani ka jing rakhi jubilee ka bad shispa arpusan snem ngin pen scam ya kita ki nongrim ki jongi bat nangta ngin ya chakmat bat kani ka gospel ka bangilayo priang bat ngidwai bu blai un nang ya rap yangi bangin nang la ban ya shibon teli ki wei pat ki snem bat ha ka bangan pen kut ngan tes ya kini kena ngan keli ngai i bakila ya ki bha teman tangan tes ya pipi kan mau pastor ikren you banding kong Chris ukun ublay ubaim kabaar ujisu nakam taki pop ki jongi nang ta ujisu ulami pat hagasngi kaba lai teman tangan tes ya pipi sutu ne mki kabang keren I pastor ilane man penim ya pi em kumno kumta I pastor ilane man penim ya pi to mano wala man penim ya pi ujisu sibol dadan baong ya pi dadan baong ya pi pin delek hang tai pin sayo jing penim pin lek nem ngidai ban lek shano sayeng kataru ka biang hi lek sayeng tang baban yo ya kajing pendiam ngidan kam ban lek shano sauji toy pastor selai lane man pendiam ya pi mano bala ban pendiam ya pi ujisu parlok samla bagi para bengai pi ngin bat scam ya kadi kajingat ka pamangingi layo priang ngem dan kamban pen kuslai hendai ngin bat scam bat ngin snow scam ya ka ka pamangingi langet ya ka balang jongi ka kai banda habaan keli pi ka pamapi pinget pin sala ban jubab nginget bau jisu de presu khonu blai ba em ngin la ban jubab banong bau jisu lawan sikini bertai ulayap nam nagi pop ki jongi bat ngila banong bau jisu ulami pat na ka penta ban ai hangi ka jingkernen ya kata ka jing embam cukur ublay ungkur ku ingin nam ta buram ko chung amen to philia ngilaya sneu ya ka jingkren nang bai pastor W Sela phila hun nem hai la da pim pat hun ai kren biang hun ta tang ini penuai no kata mo tengin penuai ka jing ruai ka ba ong sepang kaseyon Tonga grupa di Tumasan Sekretari ban banabiang sepang ge jing bam sngi jing di sya khnang bai ngeno ye do sya sngi Blesibun Tumasan Sherman mar badangdon ki parwnge ki dangwan hadien di sila rangam penbana menta ki mitip chenu beli di sya la bandon ki bandu sya sngi
Dia kan kepor ngapen kan mau ba kapalang rengi silong kan lej hieng ikong sisano rasoton hang ni dong lumbalang kapalang presiden lamler kan lej ikong rilinda khar hadong lumbalang kapalang presiden mau kan ring kan lej hieng kong Christine Kharbuli bat streamlet Kharbuli hadong pedeng sinong ke lakarpat iki traying kin sumanuan syau ya kini ki koya hadin lawai ni ke jeseng ba lakarpat pipi suman syong ki jeka di ba pisong Tindang tapat di pilap nya penben begini ketrayeng nam ta kejing di syasngi bar kejing bam jamiat ru lada pidang yasa lambat ngi pensingannya kejeseng kebakhadu sibit janmien nang tapat di kemang lapen ken mau ke pasdang bangila don spun ki bangila khot ngubah kin baitis ni balang bapero per am da jer keteng gidon negeri string gidon syabah ke string gidon ki paramngit ki belara keteng balang Siki weipat ki balang ki badan hasor bat sik kapsor ki badan ke balang ke jungi ila khot sngo bahaya piru di nam ta jong pi baro lembat ki weipat ki parbengen ki lawan ki weipat ki balang ki bomdi na ke balang pres malki nang ni mila pen kre ya ke jingbam sngi hang ti hamal ki Presbyterian Secondary School kani ke school ka don hasan hajan ne ka di building bat mai ya pi baro mila pen kre sngo bah ban yeleng hang ni haka skul jongga balang ti hendrai lisi ladang don kepor pila bandrung da fidap di sya yeng jo paramngej ben syongkai ben yabam kuai ma ben di sya la reki ai ti hendrai ki jingbam kal pen krek ka balang ya baro di skawi pat ka jing pen ken mau ka longba la kerpan iki nong serai ki postur la sibet ge jeseng ge sibiji Suman syong kena kejaka bijrong belapan ben. Kita menpesan kena kejaka ke belapan ben hang ni apa? Kin baiti su ki melakhat ngubah suman syong di kejaka sekamun ba sekadiang ke bangiyang mga mar menta sekadiang dan keli empat don basyong. Te kini kejaka nam tajong pi ngelapan ben kerpang suman syong hang di kejaka kublai sibun. Ni keparangan kepan item san sherman banai kejengai ngubah na imta ipsto w shela iblawan ai ka khubor tin ka jong play han ka por kai thap ti gain Teman-teman ini poi saya kata why not yang kene ke jing sekri lang jing you play ha kene ke step. Yang ini ruai sepang keseon kemud ke balang, mat ke balang ke dei mapi bat manga, kata ke kenhun ke ba, try jing you Jesus Christ udah tet ke dor ba, kesnam ba kodor jing u halor ulum Calvary. Kene ke dei ke balang nak menta ka lawai ke jonga ke jong pi ke jingruai ka ba chispa sao phulai chispa sao phoi na ka parim andala kut ke ne ke jingruai nga subha ban kerpa je i reverenti mukim ba in subha ban pelai ingi de ke jing kerku penwai ani ke seyon kum ke yor lahang ne tingit kan miru lawai de ka bor ba khuj ba pernai de Apedeng kan namlong bersuai kan tengisyain kat kesni kan kup ke hok ukres utrai unong bakli jongi baro lai tadi kedekot naga jingruai ke besis pak sao bolai
Tora ai ba ka jing ai ke ba piang. Ba ka rai ka jong try no put im jing yu Jesus Christ. Ka jing e ba ke mana bom ju kot ka jong ublai bo pa. Lemba ka je sela ko ba tiang. Ka ba pensat bor ba ka ba jing tian ka jong mun se ba ko. Ka dia shong ya saring ka ba la ka jong ka palang ka di ka jaka. Oh rubat ki runget paro ka ba ka di ri. Hai ka leng sat lak jo ka di ka pertai. Aduh mentah sedikit bom ju kot. Amin.